Does that make a difference? And the Tesla with 35 points. Does it make a difference? Let's see. And the winner is? And the winner is... Oh my God. This is the Peugeot. 208 is the winner of the Yes, congratulations. 281 points. 281 That's a huge points. score. This is the Peugeot. Wow. And it's obviously electric. Naš novinar Sebastian Plevnjak je član žirije. Svoj nabor točk je porazdelil tako, da je 10 točk prisodil Fordu Pumi, izrednemu malemu CUV-ju, ki poleg vrhunske oblike tipično Fordovih voznih lastnosti moderne hibridne tehnike in demokratizacije naprednih asistenčnih sistemov ponuja tudi za res presenetljivo praktičnost. No, Puma bo vsak hip tudi v Sloveniji in seveda tudi v naši oddaji.